Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Eka nkandziyiso lowu lava ku ya vulavula hi ti-album tinharhu ta xigaza leti nga huma hi lembe ra 2022 naswona ti-album letiwani ni vona ingaku ti fiki ti tekeriwa ehansi ku ri ku loko hi ti yingisela ti twakala kahle swinene. Album yo sungula i album ya Psychology Psycho leyi nga huma hi n'hweti ya Dzivamisoko naswona album liya a yi huma leswaku hi ya dya Paseka hi yona. Album leyiwani yi thyiwe leswaku ya duma njhini naswona Psychology u tirhisane na xiyimbeleri Mr Post a tlhela a tirhisana na Nomonde Roger xikan'we na DJ Gift. Loko hi yingisela album liya yi na tinsimu ta kahle leti twakalaka kahle naswona leswi ni vonaku ingaku swi fiki swi endla leswaku album liya yi fika yi nga bibembele ku ri ku yi tirhiwe kahle kusuka eka swichayachayani ku ya fika eka vuhumelerisi na ntirhisano exikarhi ka swiyimbeleri hi ndlela leyi va nyiketanaka ha yona yi twakala kahle album liya. Kambe lexi ni vonaku ingaku xi fiki xi endla leswaku album liya yi kumeka yi nga bibembele kumbe yi fika yi tekeriwa ehansi i ku album liya a yi ri na tinsimu ta 10 naswona eka tinsimu letiya ta 10 ntlhanu wa tona tinsimu ta beef naswona a ku bifiwa ntlawa wa Team Shirimani leyi Team Shirimani Psychology a ha kusuka eka yona. Ni vona ingaku hi swin'wana swi nga fika swi endla leswaku album ya Psychology leyi a yi twakala kahle kambe yi fika yi nga bibembele swi nga va swi vangiwe hi mhaka ya ku yi fiki yi tatiwa beef. Ni twi Mr Post va vula leswaku album ya Psychology ya lembe ra 2023 leyi nga ta huma ku va hi ya dya Paseka hi yona ku ta va ku nga ri album ya beef. Se mi ta swi vona leswaku na vona Mr Post va nga va swi vonile leswaku leswi nga fika swi endla leswaku album ya lembe leri nga hundza yi fika yi nga bibembele ku nga va ku ri timhaka ta beef. Album ya vumbirhi leyi ni twaku ingaku yi tirhiwe kahle naswona yi twakala kahle kambe ni vona ingaku yi fiki na yona yi tekeriwa ehansi i album ya Prince Rangane the producer leyi va nga fika va yi tirha na Dr General Muska na Nes Matlala. Loko ni yingisele album ya Prince Rangane the producer yi na tinsimu timbirhi leti ni twaku ingaku ti ringanerile leswaku a ti fanekele ti va ti karhatini hi mhaka ya ku ti na swihlawulekiso swa ku va ti njamba. Tinsimu leti i risimu leri nga feature Dr General Muska leri nga thyiwa leswaku Vavavum. Loko hi yingisela risimu leriya ri twakala ri ri risimu ra kahle naswona ri na swihlawulekiso leswi a swi ta endla leswaku risimu leriya ri fika ri karhata kumbe ri fika ri ba bembele eka gaza. Kasi risimu ra vumbirhi i risimu leri nga thyiwa leswaku leri Prince Rangane va fambisanaka na Dr General Muska na Nes Matlala eka rona. Na rona risimu leriyani i risimu ra kahle leri a ri fanekele na rona ri fike ri rasa swinene naswona risimu leriyani a ri fanekele ri nga fikanga ri rasa eka rixaka ra Vatsonga ntsena a ri fanekele ri fike ri rasa kumbe ri ba bembele ni le ka tinxaka letin'wana hi ndlela leyi ri nga tumbuluxiwa ha yona kambe a swi fikanga swi va tano. Se ni twa ingaku album ya Prince Rangane the producer yi fiki yi tekeriwa ehansi ku ri ku a yi tirhiwe kahle kusuka eka swichayachayani ku ya fika eka vuhumelerisi bya yona. Naswona loko hi yingisela Dr General Muska loko va nghena eka xigaza hi ta tsundzuka leswaku Dr General Muska i munhu loyi a yimbelelaka vunanga bya disco naswona loko va ngheni eka xigaza a swi twakali leswaku vo sungula ku va yimbelela vunanga bya xigaza swi fika swi fambelana kwatsa naswona album liya yi fiki yi tirhiwa kahle. Ku leswi nga endla leswaku album ya Prince Rangane yi fika yi nga bibembele hi ndlela leyi a yi fanekele yi bibembele ha yona hi mhaka ya ku a ku ri album ya matimba no hleketelela leswaku i mhaka ya ku album liya loko swi fika eka ku maketiwa yi hlweli na ku va yi maketiwa. Loko ntsundzuka Prince Rangane loko va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook vo lo vula leswaku
album yi ta huma hi siku ro karhi mi kuma leswaku ri na masiku ya kona se mi le kusuhani, swi vulaka leswaku a va yi nyikanga nkarhi wo ringanela ku va va yi promota. Ku promota album swi na matimba naswona. Album ya vunharhu leyi na yona ni nga fika ni twa yi ri album ya matimba naswona ni vona ku ingaku yi fiki yi tekeriwa ehansi, i album ya Dr. Joe Shirimani leyi nga huma hi N'wendzamhala ya lembe ra 2022, naswona ku ri album leyi a yi humeseliwa leswaku ri eka nguva ya khisimusi hi kota ku va hi tiphina hi yona. Album leyi na tinsimu ta kahle, naswona album leyi loko hi langutisa vutumbuluxi bya yona byi kahle swinene na vuhumelerisi bya yona byi kahle swinene, yi na tinjamba to hlaya eka yona. Kambe lexi ni vonaka ingaku xi fiki xi kavanyeta kumbe ku sivela album liya kumbe ku va xirhalanganyi eka album liya i ku hi nkarhi lowu Dr. Joe Shirimani va nga humesa hi wona, swi tikomba ingaku vanhu a va languteli ngopfu eka ti-album timbirhi, ku nga album ya Benny Mayengani The President na album ya Mr. Post. Swi tikomba ingaku vanhu a va yingisela ngopfu tona ku tlula ti-album letin'wanyana. Se sweswo swi fiki swi endla leswaku ri album ya Dr. Joe Shirimani yi fika yi nga rhasi hi ndlela leyi a yi langutele ku yi nga rhasa ha yona loko hi langutisa ntikelo lowu album a yi ri na wona. Se ni vona ingaku ku va album ya Dr. Joe Shirimani yi fiki yi huma hi nkarhi walowuya mi kuma leswaku ri vanhu va languteli ngopfu eka ti-album letiya timbirhi, hi swin'wana swi nga fika swi endla leswaku ri album liya yi fika yi nga bi bembele hi ndlela leyi a hi languteli leswaku ri yi nga ba bembele ha yona hi ku languta matimba lama album liya yi nga na wona. Se ti-album letinharhu hi tona ni vonaku ingaku ti fiki ti tekeriwa ehansi ku ri ku a ti ri na matimba. A ndzi nge vulavuli hi ti-album letin'wanyani hi mhaka ya ku tona a ti fikangi ti tekeriwa ehansi, hi ti twile ti chayisiwa swinene leti a ti ri tinjamba, kambe letinharhu ni vona ingaku hi tona ti nga fika ti tekeriwa ehansi ku ri ku na tona a ti ri tinjamba. Leswi leswi ta avelana na n'wina eka Dilolo Story YouTube channel. Mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisani xa ku tsala eka xona mavonelo. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza, la ka Dilolo Story YouTube channel hi le xigodini. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela.